la فرحات يزرا pourquoi son fils il a été tué il sait pourquoi نياتي دينا une deuxième fois بس ماذا قلا ماذا رقازي قلا شفت الوكزا شفت النيف ادي جبد ولا فميس ادي نجبد تيتس ودناوي لي فيريتي pourquoi son fils il a été tué son fils n'a rien à voir avec l'affaire qui son fils n'a rien à voir avec ياسين وتغارا ولا غاشي ماك دقارن ميس دم داكوليو مليح 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 مليح. C'est quelqu'un que je connais très bien. L'alcool déjà, l'alcool une bière que dans l'année. C'est un intellectuel. Il a encadré son père. Eh oui, très instruit, très intelligent et très sérieux. Il ne peut même pas te regarder dans les yeux. D'une intelligence à l'extrême. Ah oui. Alors les propagandes اللي خدمناك اللي ثورا غاد علينا دير لايف يديز n'importe quoi sans aucune preuve ما كاينيش cautionne pas je cautionne pas ما يسينا الحاجه mais en tout cas il est mort des coups de couteau Amir. oui exactement اللي تقرا من كاينيش c'est la version لا ياسين هناك est impliqué dans des choses راني غازدها jamais. Il y a c'est un gentil garçon. Et que son sandwich comme tout le monde dans un magasin. Et il a commandé, il sur des toins. Qu'est-ce que tu me regardes? Qu'est-ce que je te regarde? Et voilà. Il était apparemment dans le pub. La shop, Clioncourt. C'est le pub né d'un ami à moi. je connais très bien l'endroit des Nexoan vers مسكين après يروح ولاش منو ولاش سي با فري كريم الله دي لا شوبينغ لا روح لا رو دو كلينكور لا شوب يضحكون سي توجور لي ميم بروبريتير نو يتحرك راه سي با كالكا لو كان ترقم كايني باردون هذه يبدل المكان يخضع في كاس القرايه كان القرايه البوليتيك مي il pèse mieux que son père ça je le dis j'assume il pèse وقشيشني كون يقيم وقشيشنا دي فقد الحاجه mais pas dans la voie de la provocation comme son père ah oui بس اش يخدم ثوراسي لا دراغي لا اون دو دراغي لو بوفوار الجيري الى قد قيمن الى قلا الجيري va se mettre à table avec un groupe terroriste quel est le après chose dit comme respect pour l'Algérie, pour l'État algérien. Comment il va accepter de négocier avec un terreau certifié? L'Algérie, au Madra, qui va se rabaisser pour négocier avec ce genre de charlatan? On ne signera même pas Mkareitos. واش ثورة بون عاد نورال تورا ديبيوت نورال في لا مانيفيستاسيون كي اونتي بنكي فليس الحاجه عمي واش راك تشوف لا مانيفيستاسيون كي قد دومونتين ودينا الكومبليس دي تمثل القبائل دي تمثل لا كابيني القبائل تعرف دومونتين لا جوستيس دومونتين دي فرنسا كومو سا سفي لا جوستيس دان ايتا دي شجعان سي افوكا دي شجعان توت لي بروف كومو سا سفي العبد شكعنا هذا سمحي جو بو تريبوندر ثاقين وقادي شفان في لي لايف كاكوز متر بركان نهضرت فلاس بيان افون لا دوموند ديكستراديسيون داكسel بالعباسي ça c'est une erreur qui vient de chez nous les anciens les services pour faire des mandats d'arrêt internationaux ils ont mal fait leur travail. Aucun pays au monde. La justice. Et bien, c'est ce que j'ai dit. Les magistrats. Tu ne peux pas demander l'extradition d'un condamné à mort. La condamnation à mort en Europe, tu vois que c'est depuis des Français depuis 2081. C'est une complicité de meurtre. ماتش قاعد وين إلا condamné à mort هذا يروح حكنا تنغن. Normalement, la justice, le coin الوقت لا في ناس il les condamne pas il demande l'extradition ادي سادي شرع كون دوموندي غادي سادي شرع كي تفكن ايا اشو تكسل بالعباسي نغلم ماك devant Rachad l'ancien fils l'ancien de Gir زرام الغشي قال ينتشر ذيك
يقعد يسقدشنا لا غنسن سننا كان ويد مراد دهينا مراد دهينا سوينتات مراد دهينا ماشي فرحة مقنية وين ماشي ما تسر ولا يسند شوي تسرتيث يغرا يسند شوي ديال البوليتيك داكور يوساد سي لا سويس فرنسا pour quelques jours. Youfa Dimani est en prison. Il a fait 6 mois de prison. Mais comme il était condamné en Algérie, il avait un mandat d'arrêt, il avait un mandat d'extradition. Eh ben, la France a refusé. Alors, tout là, Axel Blabassi qui est en train de bluffer tout le monde, qu'il est blanchi. Ce n'est pas, je suis blanchi. Et à chiche, affiché le jugement intégral. Il n'a pas, affiché l'ordonnance à Gatsenouali. Gatsenouali, je suis urendis. Oui, même pas oui, la France a refusé l'extradition. Certes, nous le savions. Mais quand vous mettez Berken, c'est quoi ça de faire? C'est de la foutaise. C'est mandat d'arrêt. Il n'y aura pas d'extradition. On le savait. Même le MAC, il savait qu'il n'y aura pas d'extradition. Tout le monde le sait. Mais Bachar Dinir, il est blanchi? Non, monsieur. C'est pas le cas. C'est vrai ou pas, Maître Berken? Oui. Donc là, on savait tout simplement qu'il ne sera pas extradé. C'est pas parce que le dossier il est vide. Mais au contraire, le dossier il est très très lourd. Tout simplement, on savait comment ça se passe en France. On sait que la justice française, c'est pas une justice qui est libre. Elle est toujours, j'allais dire, elle répond aux intérêts de la France, aux intérêts politiques, c'est tout à fait normal. À la guerre comme à la guerre. Tout simplement, moi, ce que je dis, tout simplement, je défie les Makistegina, je défie le petit Axel Blabassi de montrer tout le jugement. Ce n'est pas la fin du jugement, ce qui a été décidé. C'est tout le jugement. Parce que, quand je parle لو كان متر بركان إلى عناك يجزم كان أول سلعزة لو كان روح سيدي لو كان لو دوسي لي فيد إذا ناخذ من تم راسي ضبال ند بيبلي فاي بار فاي يرى tous les soirs à 24. Ils ont caché le dossier. Ils ont caché. Mais on a gagné. Maintenant, quand ils ont gagné, la partie adverse, quand tu enrôles une affaire, la partie adverse a l'accès au dossier de fond. Ah oui. Je les défie de publier l'intégralité du dossier de fond. Il y a un dossier qui est vide, aucune information, aucune preuve, aucun détail. Je défie les maquistes de publier le dossier de Chial Zayer. De A à Z, il y a plus de 14 faits. Le premier dossier, c'est un dossier préliminaire. Première des choses, déjà si c'était vide, l'affaire elle n'est même pas enrôlée. On ne peut pas enrôler un dossier qui est vide déjà, première des choses. Deuxième des choses, le fait que le juge renvoie l'affaire 2 fois consécutives, c'est qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ils attendaient une réponse politique, tout simplement. Mais... Le juge attendait. Il avait une instruction de surseoir à la décision. Parce qu'il y a une décision politique, d'abord. Ouais. Tout simplement, c'est pour cela, c'est l'avocat Inès, il n'a qu'à publier le dossier de Chial Zayer. Il est entre leurs mains. Exactement. Qu'il publie. S'ils sont innocents qui te s'il est innocent qui déclare, et que l'Algérie a formé, a envoyé un dossier vide, comme ils le prétendent, ils n'ont qu'à publier ce dossier qui est vide. Voilà, on va rigoler, on va participer à cette rigolade. Mais impossible de publier ou laisse une feuille. Moi, je les défie. Elle s'est dit, on ne publie pas tout le dossier de l'Algérie. Elle publie qu'une feuille. Je le défie de publier qu'une seule feuille. Chaque feuille, c'est une bombe. Chaque feuille, c'est une preuve. Exactement. L'extradition, on sait qu'il n'y aura pas. Il n'y aura pas d'extradition, on le savait à l'avance. Même le Téningzarant, mais rien n'empêche pour le prestige. Un avocat, d'après ce que j'ai entendu, hein,
وراح ديرها راه ديناميت خلصان. moi je suis un homme réaliste. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux, 50 000 euros. 50 000 euros, normalement, تفكني وراوي محباس. Parce que du moment que زران باللي, il y aura pas d'extradition. Il y a eu des expériences. Amer disait 7 mandats d'extradition. Aucune qui a abouti. Pourquoi? Parce que la France, non. Ou quelqu'un qui est condamné à mort à Tenrod. Ah oui, sinon il va être complice. À mon avis, Amérouche, c'est Amérouche, c'est. Voilà, تشكع. ها؟ كي سي هذا تشكع. شوفوا لا ضيق. هذو غانا تشقعان. وي فرنسا لقد تعرض حاجه فرنسا. جراد من المرات تشقعني ياسين من ميك لا فرنسا il va revoir tous ces dossiers là. Le jour il y aura une stabilité politique contre l'Algérie, cette crise diplomatique entre l'Algérie et la France, le jour où le peuple algérien kabyle va sortir et va faire des marches sur Paris, que ce mouvement ne représente pas la Kabylie, dire bravo, car moi, ça peut faire l'affaire. Et oui. Bah, Charles, la place de. Monsieur le maître, au parlant de la peine de mort, شكر الشعب السن يبغى دول الشعب السن كنت نتوالي له دون دي راديو اوروبيان سون داكور كيما فهمت مسيو المال ماشي مزيك في مولايكي الاوروب بغانا تيدل تو مي بالحكام السن مسهمنا ذاك خاطش تو بدين لي فور ناسيوناليست ني خمس لاباريسيون مليح زولا عيسى يعني بغانا دوغال Non, la peine de mort, tu vois, elle a jamais. Non. Tu vois, là, sûrement qu'ils vont s'arranger. Il va y avoir quand même un terrain d'entente entre la France et l'Algérie. Il y aura une stabilité, Inch'Allah. Après, c'est citoyen. Hein? De faire le bon travail. Le bon travail, il est commencé. On ira jusqu'au bout. Les marches. Dénoncer ce mouvement. أتوالي ضميرنا بكات نقلب ثوريقت. كل شيء يعاود. ما والين بالخطر. Déjà le fait. أتخلى première marche. أتني تفضحض. Et les autorités françaises, attention, on condamne pas, hein. Mais si tu as Bruno Retailleau se comporte d'une manière vraiment extrémiste, et on condamne tout le monde. Non, il y a ceux qui sont pour la paix. L'enjeu politique, c'est ça. Lui, il prépare les élections de 2027. C'est tout à fait normal. Mais l'épreuve. L'épreuve, c'est quoi l'épreuve? C'est la population. C'est le peuple. C'est les citoyens algériens, franco-algériens, à des Franakinin. Ce mouvement ne représente rien en Kabylie, car moi qui vont tirer le frein à main. Ah oui, ça va changer la donne, automatique. Tout le monde, dans tous les pays du monde, on se base sur les médias. Tu vois, quelqu'un جاي سافريد واحد سنديرو واحد ولا شواز دي بارين افريد هذا سي نحبس. Ne parle pas en mon nom. Je suis kabyle algérien, je t'ai pas autorisé de parler en mon nom. Bon sang, voilà. Mais il a des TikTok, c'est normal. Déjà, non, on a fait quand même des bonnes choses sur TikTok. Je le dis encore, merci, c'est bien, mais les actions. Il faut passer à l'action maintenant. Moi, je voudrais ajouter une chose, hein. Ouais. Je profite de ce live. Donc, tu vois, quelques macaques dans le live, je réitère mon appel, je réitère mon défi. Chiche, qu'il publie le dossier qu'a fourni l'Algérie du procès Yaki. Je dis au macaque chiche qu'il publie. Tu demandes l'impossible. Non, chiche. Peut-être, s'il publie, peut-être, la population locale, la population kabyle, peut-être, mais chiche qu'il publie. C'est un haq. Je l'ai dit. Je l'ai dit, ça c'est un défi, ouais, c'est des documents, c'est un arrose. Comme une cerise sur un gâteau. Le moment où ils vont déclarer officiellement l'indépendance unilatérale,
Alors on a défini que le dossier a publié que le dossier tout est faux, que les Algériens c'est la que des accusations et le gain cause, ça va les aider à rassembler des mots de la colère. Le dossier est vide. Donc vous avez une occasion de ridiculiser la justice algérienne. Alors faites-le. S'il est vide, faites-le. Exactement. On vous défie. Faites-le. Impossible. 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 Le dossier il est chargé. L'arwah la ghalb, c'est normal. Ça on comprend, c'est normal. La position de la France, il faut la respecter. وتشجعنا راه اما انت ما ضوايا c'est pas une exception. تشجعنا ولا يون condamné à mort perpète وكتشجعنا راه تموت. Attends, Bouchouareb. اسمح لي عيسى تريد في كاول. Tu prends le cas de Bouchouareb. Elle est condamnée à plus de 100 ans de prison. شحال يدير من يقوكر مي نورمالمون يونا ماكي سي ان فوايو سي با مينيستر الا قد شقان غير شقانه نورمالمون يونا بوشواري الا قد تنغض 5 فوا وي غير شقانه نقول دير نسلمان ونتسنو غير حرام عيسى ولا وراك يا جماعه الزول في الاول صحة عيدكم صحة العيد يا جماعه اللي صارت الجزائر كلها ان شاء الله تاكدوا بالصحه ولهنا ان شاء الله ان شاء الله هاد يوم الفنان في الجزائر دايره مربوح ديال الصحان امين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديال يا ربي لهنا غير مرتاقين امين ان شاء الله غادي يذكر فيك الخير وسيري فرحات ان شاء الله هو الكرن فاكنا ونديني يتمثل باسكو لانه قاعد السنه كثنا تسمينا سين قال لي ميساج اش كيديونا ميساج كيقالوا تسريه الوا خدم الوا كا زانكز ديال الجلفه ديال كابيلي بوين تكون خدمه اسينا مي نموت زمرض واحد تخدموا داياكي زرا وقتيني اسمع دي فرنسي تيلي داك من غادي تمورت تقريبي تمورت وكي دي 3 يدسان شكاني 3 ميساج يتميناسين ناس يا خويا ويني مزمر الحاجه دي راح تيخدم زاد شاف خدمه داك ما سمحي نكز معاك اول سلازه تمنت دي لانيك نورات باسا برون لي كابتور ديكرون de leur compte et de leur message et tu me les envoies. Mais Roger Debat déjà voyé, il s'est d'horreur, il se fait menacer, il s'est là, Karim. إلا يوم سكسن شفضات نيميرو ينس زاري خذان هو ميستا دارت ساوي الغاس دي تليفون كيقرا ماشي نكيني ناس لا بيرشيا فوانا الحاجة خدمي ماني كون سمينا سيريون الحاجة أنا الديكلاري عيسك سالي كابتور ديكرو تربح في لام سير تليفوني ناس شفدا خيد il faut que tu sois sûr hein 100% non. Pour le déclarer, comment ça fonctionne. Ce n'est plus l'Algérie d'avant. Hein. L'Algérie d'aujourd'hui, il est très juste et la justice, il est vraiment très très juste. 1000 fois mieux que la France. J'assume mes responsabilités, je sais ce que je dis. Les preuves, ça peut se retourner contre toi. Voilà. خاطيني غاسناس كنيس مرا غادي غاسخما لي كابتور غادي ميناسين كلش وفغي الخساره كنت نسحبي راه نديري وعيسى هذه تسمعوا مدي نظن كل يوم بغا الخساره اذا واقف غاك الخساره زاغي بغا الخساره مي كاش ديني كاين زري Et qu'est-ce que ان شاء الله كانت ديو غيسافر الدايه خاطر عيسى كان نهضر تقبيلي تهضر تقبيلي تاع عيسى هذا عمي روج يكونيك il est dans le terrain يعلم دو كوش با وإذا جايين moi je lutte moi je défends mon Algérie moi je clash le Mac voyez qui te menace de Tchalara Karim quand même juste une seconde ouais c'est un Mac qui se dit que تعيش نكمورت il est caché يروح يدي مناسي كي تجيني باش تصلي ترى غوري c'est pour ça عيسى وإذا كني كي t'ont menacé tu vas te renseigner تصفي كان c'est des maquistes c'est des maquistes bien sûr non les Algériens les Kabyles algériens menacent pas et واش تصلي ترى غوري et واش il est le problème attends عمي روش
le même like qui fait Amirouche que je fais. Simplement la différence. Il s'appelle Amirouche, moi je m'appelle Karim. Akini Gadr Falmak, Gadr Falmak. Alors je vois pas la différence que. Voilà, moi j'aime pas le Mac. Moi, rouge. Le concert, je vous aime pas. على قرا سير الهلاك تغزي العمر. Je vous parle, je parle en cadre, Falmak. De la Diasion à Issa, le privé d'une Tchalala, Karim. Ça veut dire, oui, c'est un maquiste. Ah, c'est sûr. Un vrai décès, jamais qu'il n'a qu'aille, ou que tu qarara. Avant fin 2025, on doit finir avec eux. On a tout gagné, c'est bon, ils n'existent plus. Mais il me dit, on a gagné un grand maximum. Il dit, d'ailleurs, il faut qu'ils se disent, c'est la tranquillité, la Kabylie, ça a d'enrouer une la Kabylie demande des projets, la Kabylie travaille sur le développement de la région, c'est de D'accord, pour nous connaître, on doit travailler pour l'image de l'Algérie. Parce que c'est pas un voyou et Dieu sait va salir l'Algérie dans l'état algérien. Alors on doit tous être la main dans la main. Les ennemis de l'Algérie, il a dit le Mac, en dehors du Mac, c'est son problème. C'est l'ennemi de la nation, de la patrie. خاطر تسوى تمثاقي خاص ماشي ديال الماكيت اللي tu t'attaques à l'État algérien, tu t'attaques, tu essaies de déstabiliser le pays, tu y perds le Mac. Pour moi, tu y perds le Mac. Point barre. D'ailleurs, tout là, après une fois, les conflits avec les pays voisins, ils sont réglés, fais ta politique. Balek, je vais te suivre. Ah oui, un bon projet. Ah, je vais te suivre, Yahweh. Mais pour le moment, non. Chaque personne qui s'attaque actuellement, qui cherche à déstabiliser le pays, il est pire que le Mac. Au moins, le Mac a été ben aynani. Voilà où il y a des swada. Voilà. Attends, tasiglan, oh, tasiglan. Ils se la jouent ils sont contre le Mac, mais en réalité, ah ouais, ce qu'ils demandent de nous, c'est encore plus grave que le Mac. إزرا كريم لا شك إزرا كريم دار يوني ناسك فيها 5 يورو سويت 5 يورو وقال لك يقارني تنحاو كاع الغريز الميل دو الجيري وقال يقارني تنحاو كاع ارجع موجود هذا كريم عبد المجيد زبلاي هو فيلمين تاع لا فيديو تي في تاكسي بس هو الغرض عيوني في كاسة شقير في كاسة شقير فيلمين الله ما وينات روح على التي في با تي جي في تي في تاكسي تصواليد هات ولي غير هات ولي قلت له هذه الزان داين الصغار يحكوا يا سيدي كريم هادشي كورني نتيزي وزوج شانا استغريض احلي لا خالتك تروح نتقربوا من ثورت ديما سيدي تفغن رسول الحديث عبد المجيد دالي داك ماليد احقر بات لا فيديو احقر باك ديني غير كروايا كيسان خسيون كبريد تفكاش قير يروح الشغل شغل ينات il a fermé là il a baissé la tête il est parti frère قاسي سعيد حاجة لي داك ما on aime bien t'entendre وكريم ودي تفانا وين انا هادي جبينارة خاطر انا غمدا في والوشول هاي تفون كي كريم تورا حتى انت قاعد يتابع تورا ديالي تيزي واي يتفون صا تيزي رشيدي تفون الفلاون الزول عبد المجيد الزول كيما بيانفني اول غورك يا عبد المجيد هسا كي بالعيد شطح البوليتيك شطح كلصا le combat continue on va gagner on est en train de gagner العيد صح العيد نوان on est en train de gagner le combat vous inquiétez pas on est plus nombreux qu'eux et on a des projets ils ont aucun projet ou Gadaki puis personne en vrai tu as raison Amirouche il faut pas leur laisser le terrain faire des petites marches des petits événements des choses comme ça mais la masse silencieuse nous on est plus nombreux
On n'est plus nombreux parce que ça marche pas leur truc. L'intimidation. Moi, quand on m'intimide, je vais devenir pire que comprendre. L'intimidation, ça ne marche pas. Parce que ça décrit, ils sont pas crédibles. Ils sont pas crédibles. Quand tu menaces, t'insultes quelqu'un, ils ont essayé de récupérer Mato Blounes, Saragamet, ils essaient maintenant de récupérer. Comme ils sont désespérés, ils veulent récupérer Mato Blounes, l'image de Mato Blounes. Oh, depuis longtemps. Mais Mato Blounes, ils ont jamais cherché à le récupérer autant que symbole. Et ils ont tout fait pour le discréditer après sa mort. Ah oui, ما يتخدم داك التشينينغ وين ثوراكا ان بروفيل ما يتسمحي ما يتخدم ان بروفيل يكتب ديك اسمها طب الونس avec la photo de l'ونس بها صونا ما تطيح ضي القبايل. Tu veux dire que voilà le comportement des fans de l'ونس Matoum. Ah oui, mais ils ont jamais utilisé la photo de leur président et de manquer de respect sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai rencontré des maquis sur le live, pas beaucoup, hein, avec la photo de Mablonès, etc. Je dis, mais vous avez fait que l'insulter toute la journée. Zikni, vous avez insulté sa mère qui est décédée. Et maintenant, je dis, mais ça sert à rien d'essayer de jouer sur la sensibilité, la corde sensible, parce que Mato Blounes, il est populaire, il est toujours populaire et vous avez vu les gars, ils ont insulté Aïtman Gallad, Farhat Mahni. انواع أورجي من هذا انواع l'artiste le 20 avril كان il a accusé tous les artistes qui sont payés par l'État. Akqara il tire sur tout ce qui bouge. Il est là pour détruire la Kabylie. Eh ben toi, Abdelmajid qui est monté dans ce live-là, bienvenue, parce que dans pas longtemps, ils vont consulter. Hein. Toi, les maquis, ils insultent tous les gens qui défendent l'Algérie, tous les gens qui s'appellent Abdelmajid de Boune, voilà. Et ils insultent tout le monde, frère, c'est pas des ennemis, hein. Aujourd'hui, tu es monté dans ton live, ils vont t'envoyer un message en privé, ils vont t'insulter. أرجوك أنا رسالتي وين سميس المروي. Mais moi, je les emmerde. Je les emmerde. Mais bien sûr, il faut les emmerder jusqu'au bout. On est dans l'égalité, on manque du respect à personne. D'accord? Ils essayent de nous intimider. Toura, il fait appel aux Kabyles de se rassembler, de créer des groupes et discrètement, c'est une déclaration de guerre. Après l'annonce de l'indépendance unilatérale, il demande aux jeunes Kabyles de s'organiser discrètement. Ça signifie quoi? Il prend les gens pour des cons? Mais Amirouche, de toute façon, la France, elle doit les classer mouvement terroriste. Tu sais ce qui va se passer, comme tu as dit, quand l'Algérie va refaire des relations avec l'Algérie, la France, ils vont les expulser. Non, malgré ça, la France ne va pas te les classer comme mouvement terroriste, je te le garantis. Tu sais comment la France va te les classer comme mouvement terroriste? Il n'y a qu'une seule solution. Que la diaspora, il faut qu'on s'organise, à des Marseille, à des Paris, avec des marches, les autorités françaises, les services de sécurité français, on est nombreux, on est la majorité. Ce mouvement n'existe pas ni en Algérie ni à l'extérieur. C'est un mouvement d'Arvrad et il faut le classer de cette manière. C'est fou, Amirouche. France a condamné les Corses comme des terroristes. Oui. Voilà. Non, parce que les Corses, c'est les a condamnés comme des terroristes. Parce que ils sont sur le sol français. Zrana chakhdman. Mais, France ou Zrana, qu'est-ce qui se passe en Algérie? D'après Massa Sarouane, Asniqar, تلقر la Kabylie, la Kabylie vit le bonheur. Ou laisse la région en Algérie, qui s'agit dans le bonheur total comme la Kabylie. D'ailleurs, والله j'avais une vidéo, ما لو كانت تدفعتها هذا وانت تساعديها. فهمت تمغارين تنيطويت la Kabylie, تنيطويت المقبرين. J'avais des larmes aux yeux de voir la Kabylie s'est mobilisée à ce point. تي مغارين تي لا وين تبدات تدار تنسب تورا فا بارتو تعدير لا بروبرتي tu imagines même pas. Voilà la Kabylie qu'on veut. Oui. Surtout, ils ont inventé les défis des villages. T'as vu,
Améroche, ils ont allongé les défis. ارجوك انا دي فك وليس كريم ارجو فهمتني عبد المجيد Tu as raison, ça va le faire parce que moi à l'époque, place de la République à Paris, il y avait le mouvement Rachad à l'époque. Faudra que tu les vois plus. Tu sais pourquoi tu les vois plus? Parce que les gens, ils sont descendus dans la rue. فوالا Ils sont descendus dans la rue. Et tu les vois plus rachadistes à la République. سي فيني Ils ont disparu parce que ils ont vu qu'on était plus nombreux. Ils ont vu qu'on était plus nombreux. Exactement, il faut travailler sur cette À voie. la place de la République. T'étais là-bas, colonel Fabien Abdelmajid? Exactement. Moi aussi, j'étais là-bas. Oui, il y a quelques, il y a plusieurs, il y a J'étais quelques, en train de faire la sécurité je me rappelle avec qu'on le était gilet là-bas, jaune. exactement. Ah, c'est toi, t'étais là. D'accord. Oui, j'ai vu. المروي سمحي كان عبد المجيد Je te jure, أرجوك. ils ont disparu. شفوك انا فواليك اكيد يغالو ولا كما نعدي كماتنا غير المروي ازوف لك أزوف خرت لوني D'accord. مرة ازوف لك لوني كي تاكل Donc, juste un petit passage si c'est possible. Bien Donc, sûr, l'unité oui. nationale, c'est sacré. L'Algérie est unie et indivisible. Et comme introduction toute petite, j'ai toute une petite question pour Monsieur Améroche, si c'est possible. bien sûr Agma, bien sûr Bon, ça a un sens avec le passé, peut-être lorsque tu étais militant du MAC et tout. Ntsouli Merni Khali Améroche, tu étais contre la région qui n'était pas pour le MAC. Même dans certaines déclarations, tu les traitais de KDS et ainsi de suite et tout, comme quoi, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le projet du MAC. Il n'y a pas de problème. Après, aujourd'hui, on a Améroche. Il traite les mêmes personnes qu'on a recrutées au MAC, avec ses discours et tout, de séparatistes et de terroristes aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, c'est un discours un peu contradictoire. Dans le sens où, لا خاطر اسقسي زريضه ميك تاكيس ان ديسكور راك تريبوندي بوان بار بوان يا با دو سوسي باش نشوفوا سي دون لانتيغي دو بوكادا دي سلم ها La deuxième question, si c'est possible, Khali Améroche, كميش نتوفيرت كميش نتقاعد مش نحزر. مش نحيزرون شونتي خوالي داكور صح با ترى سمحي si je peux me permettre de répondre sur la première question باش نستو يرا après tu me poses la deuxième je suis là pour te répondre dans la transparence totale صح moi j'ai jamais la première des choses j'ai jamais été militant du MAC j'étais sympathisant du MAC ça c'est le premier point deuxième point c'était en 2017 que j'ai commencé vraiment à les approcher parce qu'il y avait déjà un conflit entre nous en 2012-2013 c'était la guerre déjà j'étais en guerre avec eux pourquoi j'avais un cabaret à Paris pourquoi les chanteurs d'Ara ils venaient chez moi ils ont vu chez moi Cheb Aqil ils ont vu Kader japonais ils ont vu plein de chanteurs du rail c'était Smith ils m'ont traité de tous les noms l'enfant de général Toufir c'est général Toufir qui m'avait donné de l'argent pour acheter ce cabaret etc ça après 2000 ça je te parle en 2013 2015 j'ai vécu l'enfer avec le clan de Boutef et les frères du président de la République au point où on me demande de faire une lettre d'excuse par rapport à mon passé, tout ce que j'avais dit sur la famille de Bouteflika, parce que à l'arrivée de Bouteflika, tout le monde l'a applaudi, j'ai fait l'impossible dès le moment. D'accord? J'étais toujours sur le terrain. Il faut que je fasse une lettre d'excuse à la France, mais l'Algérie, il nous appartient plus. Alors, on doit quand même prendre nos responsabilités pour la Kabylie. Mon combat, ça a toujours été la suite. J'ai jamais failli à mon devoir, parce que j'ai la Kabylie dans le cœur et l'Algérie avec. Pour moi, ni l'Algérie ni la Kabylie, surtout la Kabylie. Après les événements, ce qui s'est passé en 2019,
En 2019, la première marche du Hirak, le 22 février, j'étais sur place. J'ai tout abandonné à Paris, chemin. J'étais avec le Hirak. Entre-temps, j'ai fait des marches avec les maquistes. Mais à l'époque où j'ai intégré le MAC, qui est en 2017, il y avait de la carême des MAC. Il y avait des gens très importants des MAC qui sont contre cette idée de violence, de terrorisme, de menaces de mort pour les citoyens. Et j'étais parmi ces gens-là. Mais le jour où je me suis rendu compte, c'était en 2019, après ce qui m'est arrivé le 14 juin, l'enlèvement. L'enlèvement a été prouvé, je gagnais c'est pour un soulèvement. J'ai compris, je me suis retiré. Ce qui prouve que je ne suis pas violent, je suis pas pour la violence, je suis pour la paix en Kabylie. Kasmi, قبل الزرع, باللي, ce mouvement, il cherche à diviser, il cherche c'est même pas la division, c'est même pas la Kabylie qui l'intéresse, c'est les fondements de l'Algérie. Je l'ai compris. D'ailleurs, la haute sécurité de l'État, ils l'ont très bien compris. En 2001, j'ai pris le risque de rentrer. Pour moi, ma vie est foutue. Je vais finir derrière les barreaux. Et ben, crois-moi, j'étais reçu comme un prince à partir de ce jour-là où j'ai compris qu'il y a eu un changement radical en Algérie. Les ennemis de l'Algérie sont derrière les barreaux et je suis fier de ce gouvernement, de cette stratégie politique, parce qu'il y a que des vrais nationalistes aujourd'hui qui gèrent notre pays. On doit tous être derrière. En 2019, en 2021. Je voyais les hauts responsables de l'Algérie comme des monstres. En fin de compte, j'ai rencontré la haute sécurité que des gens de bonne famille qui cherchent le bonheur de l'Algérie. Moi, je peux pas cautionner un criminel et de laisser quelqu'un qui veut ton bonheur. Voilà le changement où il est. Je cautionne pas ce genre de pratique. Oui. Oui. Ce que j'ai compris, hein, parce que c'est un passage très important, donc ce que j'ai compris, au moment où Damiroch il était sympathisant du MAC, il faisait appel au Kabyle pour adhérer au MAC avec ses discours comme quoi c'est l'unique solution et ainsi de suite. Il a قلق il تروح نهار الماك. من بعد يفرض Damiroch c'est le MAC. Donc il a قلق il تفرض c'est le MAC. ومن بعد ثورة داميروش يقرر بلي لو غوفرنمون سي دي ناسيوناليست يفو اتر توس دارير الى القبيله قادرين ينوك دارير الى قاك انت غاول كثوره شتي لا ودني غير ودني غير غياوي لا لا سنتين وبعدها لا قاك دير ريبوندير دابور لا سمحي لا قاك دير ريبوندير ولا جو بو ديباتر افيك تو jusqu'à l'an 2030. تني ضد خطر اون كلكو سورت سيت كيستيون اللي فيني راك تفكر دي زيكزومبل اللي قاك نتغاول انا من ميت السلير سمحي انا استاذ يا راه سون ريبونس اجمع ارجو كريم اجمع ارجو جي ليسموا لوي ريبوند من ميت السلير ضنيتيني dans un live nerd. Je parle au nom des Kabyles. Personne m'a mandaté. Voilà le respect où il est. Moi, je m'adresse aux Kabyles. Au Karakshim, au Karakshim, al Mak, au Karafa. Bien au contraire. Mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, à travers ces discours politiques et tout, tu voulais coûte que coûte blanchir l'image du MAC comme quoi c'est l'unique solution à l'Qbaïl. Le MAC كان يدير قيمة. تويس نشري. ديني غيوت الحاجه لو كان مازال سمحي لي لو كان مازال لو كلون دو بوتاف وسيني بوعزه et toute la clique grâce aux hommes ils sont tous derrière les barreaux je serai toujours indépendantiste. ديني غير خليها فوالا خاطر اسمحي كيلكا كي شارش زيد سميت خلق لوبيراسيون زيرو كابيله اسكو كشيني tu cautionnes اسمحي لي tu cautionnes كشيني l'opération zéro Kabyle contre ta Kabylie. Tu ne cautionnes pas. Alors قصريت حاجه خليها ميروج اسني دخلها ميروج قصريت كيني pour moi ce jeune algérien qui était même pendant le régime de Bouteflika contre les maquistes كيني pour moi je te vois comme une toute petite victime de ce système. يبغيك الحاله تحضر الماك لو كان تصنف البوليتيك كاين لا الحاله وتروح حضر الماك خليها ميروج. Non الماك اسمي لا ذا الماك Asmillan Yergaz Ndelmak, c'est mes frères, ils étaient kabyles comme moi, pour moi.
d'accord. À l'extrême, on n'a pas le droit, je pense, des politiques de la démocratie, de blâmer une personne pour ses idées. On le blâme pour ses actions. خاطر Non, le mouvement du MAC avant 2019 وراه درارة كاكي avant Aliens avant هذا يروح مورا النظام demander l'aide à nos voisins pour déstabiliser le pays تشايدني فهمتوا parce que je suis nationaliste notre législave en famille لو كان يقيموا من النور nationaliste n'est jamais séparatiste خالي عميروش خميتني بحدي بالي فهمك un vrai nationaliste ouais jamais هذه دوز l'indépendance يركز العالي un vrai nationaliste mais سمحي non ذاك كان عاد تغلط il faut d'abord prendre سمحي non ne blâme pas juste une partie un homme juste et correct il blâme les deux parties ما توالي l'opération zéro Kabyle ce qui s'est passé لو كانوا ذكرنا راه يركزن صافي كشتيني tu es mieux que يقاد لي ذكر نبوينا كل كيبنا الحبس et pourtant ils étaient au pouvoir ils avaient les postes clés pour carrément détruire la Kabylie. Tu es d'accord, tu cautionnes ça pour être nationaliste, c'est ça le nationalisme pour toi. Ah non, le nationalisme, de vivre en harmonie, dans ton respect, dans mon respect. Il est كذا عربي كذا شاوي كذا قبيلي هذا مثل قبيلي ولا غدا قبيلي. تاقي tu peux être sûr ولا شو اللي زمرنا يتيكس. قبيلي خالي عميروش وي صافا هذا غلط تاع كاين هذا اسق الزيفر يواسيني بازا لو كان مازاليت لوبيراسيون زيرو كابيل باش هذا غير ناسيوناليست على رايما علاش شوي با داكور كمل والي سي عميروش تو واسيني بوعزة دون تو بارل دوبوي اكس طون وي وكي سي اون بيرسون oui c'est une personne pas c'était quoi sa fonction il a قيت عمير قالك سلغ ما tu réponds pas à mes questions tu réponds à côté باش يديني ما وسيني بوازا est une personne je ne suis pas d'accord avec toi c'était la colonne vertébrale de Bouteflika انت كيسكش من مهنا جبار الحبس انت كيسكش من يقنفن les têtes pensantes de l'Algérie ceux qui ont donné leur vie pendant la période que je sais de quoi je parle en connaissance de cause انت كيسكش من général توفيق الحبس qui a sauvé l'Algérie 250 000 morts mais grâce توفيق grâce وين اسمي خالد النزار paix à son âme que l'Algérie aujourd'hui tient debout grâce الحسين بولحيه رولناكم ساكويت وي قاعد يطفي شمينا الحبس ويا ضرولن je cautionne pas ça كيني l'opération Zéro Kabyle elle est derrière les barreaux et bravo pour les hommes qui ont fait un bon travail voilà oui lorsqu'ils étaient à Meroche oui lorsqu'ils étaient au pouvoir ouais tu étais maquiste à Meroche oui déjà تقرا سي صباح ورني غير ما كي j'étais sympathisant comme j'étais sympathisant du RCD sympathisant du FFS membre du mouvement citoyen l'Arraj. Le tourisme politique. Donc je te vois, tu me connais, t'as pas une maturité politique. Non, c'est ton jugement. Et tu la mets bien dans ta tête. Moi, je suis pas un politique, je suis un artiste. Je suis le miroir de la société, en quelque sorte. Un vrai artiste, c'est celui qui prend jamais position, jamais dit, il est dans un parti politique structuré. Je suis libre. Samhi, t'as fait quelque chose de bien. À tes dîners, t'as fait du mal à tes dîners. C'est ça un artiste, c'est ça le rôle de l'Ounas Matoub à l'époque. C'est de cette manière qu'on traitait Matoub à l'époque. Attendez le FFS, attendez le RCD, Matoub d'Aqbaïli كان. Matoub d'Aqbaïli كان. Alors, qui est celui qui touche à la Kabylie, والله لو كان هذه اللي ذبابها, c'est pas mon frère. عميروش كاين الزرد انا كيكسنا والله عطاك سيدي وسمعك مليح بيان قلتي لي غدا الوان كايني هكذا نوع تسيتيغ لا بيرسون انتر بارونتيز كايني راشدي عبد العزيز كيدي وين شنو دي لونيفرسيتي تو فيرت لا ديرنيير فوا مي تروح حظ مي تغنض بوتفليقه مع يا عزيز زوينه لا شونسون لا عزيز كانت تروح حظاه واش فيه سكو جو فو دير عميروش سكو جو فو دير كوش في الارتيست العالي قيم ديال الغنى
البوليتيك تخرج يا خالي عميروش tu n'es même pas responsabilisé. Mais ça c'est mais là je remets pas ton niveau en question, hein, d'accord, mais ça c'est pas des propos à tenir, c'est pas des mots à dire. Na Amirouche n'est quelqu'un d'autre. Il n'a pas le droit. C'est ce que je dis, tu as la liberté d'expression. Il n'a pas le droit de s'exprimer. Il n'a pas le droit d'avoir une idée. Il n'a pas le droit d'être contre un mouvement parce que c'est un artiste. Je suis modérateur. Est-ce que tu es séliqué de Bkay Dawal, Tnir Dawalik, on n'est pas là pour faire un procès pour X ou Y. Jamais. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire tout un procès et tu te prends supérieur. J'ai pas de maturité politique. Non, t'as aucun droit de porter un jugement sur quelconque. Mais tu connais la Amirouche. Alors, reviens sur terre, c'est mieux beau. C'est mieux pour toi, reviens sur terre. Reviens sur terre, fais des lives, mais reviens sur terre. Respecte tes frères. Ça fait que je t'ai dans un live. Dans un live. Tu vas le traiter de tous les noms. Nous كان يلين. نكون إلا كان سوسم. كون كان يهضرون. عميروش اي موقع كيميس نتوفيرت اش قرب مستوفيرت انا مش نوار سامي تيغال لو بلوز امبورطون واش تقرب شو الضربه مي تفرض دوك صغور ناس اوكراني لا سيكوريتي ميليتير هي راحت شو راحت زنزتيرطنا في مانيك راه هي فوالا نيت نغا مروش قطي شو عميروش يا راسي صباح زعما دي سنات ادي السنات مانيش زعما مش تمورتيو وكسين غير ماشي مش تمورتيوكش هيا ديجاجا كاين هيا une minute je vais te dire qu'est-ce que moi j'ai compris Youlid tu sais combien de l'ibad qu'on a bloqué Mohamed Barkan c'est pas une coïncidence Youlid et وياخذوك les macaques cardiaques منكي سمحي لو كان يدي جبت رواقي اللايف اللي اورجستري اسمي سيليلا جو بورت بلانت في هذوك صغور كشتي يفرنيه ارواح هيا دا لا جوستيس ديال الجزائر سخنوا نسا غاك نبغيو ما tu m'intéresses pas ni de près ni de loin وكيخدوك شتك غير l'importance dégage sors de mon life c'est un maquis تيك شميتي زعما vive l'Algérie unie indivisible au moins كيني اسمي لي sympathisant j'étais corps et âme j'ai fait ce qu'il fallait faire قبل ونفق دير غرابن Youlid, j'aurais préféré, il va te poser des questions, Galmak, Farhad. ولاش تبقى يزد الزايله ذي المال غليظ. أقلق 2025, il te parle quand tu étais en 2016. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à voir. Oui, فاسينا كومونتيرين سجلت تبي كومونتير. اجت تحواج على كومونتيرين حواج على. ما حوش عليه فما سمد لها لي درات. On récupère les enfants perdus, frère. كومونتيد حواج على كومونتيرينك. هكذا كيبدل الغوسو. Tu peux être sûr. Ouais. Non, le fait d'être avec un pseudo pareil, et le Meroui, ça veut tout dire. Amirouche. Oui, Agma. Calme-toi, c'est bon. Non, je suis calme, je suis calme, je suis calme maintenant. Quelqu'un qui va rentrer, Amirouche, quelqu'un qui va rentrer dans un jugement, faut pas parler avec quelqu'un qui rentre dans un jugement. هنا زعما يسد زعما pour me déstabiliser un ignorant de la haute gamme ماكي يجو l'intellectuel les pratiques qui هضروا انت les الغاشي les années 80 c'est ce qu'il disait sur ma top en 85 90 je connais la chanson tu ne sais pas parler ne monte pas dans les guests نكحكسها سروال احكسها سروال سنعطي سرتي خيريك والله tu peux être sûr قاسي سعيد والغورك باقي تقلدنا ازول في الاول ازول كما تلمي داك ازول عميروش ازول كريم كان عبد المجيد ازول والله حق ربي ناس باسكو جي دي انفيتي il y a beaucoup de bruit à la maison je garde des manifs là mais si غير المرويه كي هضرت صدير يخدمك ان انتيروغاتوار on dirait que
يساعدك الكوميساريا الور انت يكون كل باش سينو هو كان ثاني ما يصب زي النهار مي مازال يوكسر لي كوموندير داكي Voilà, dans ce monde-là où on vit, il y a deux regrets. Il est pardonnable et l'autre il est impardonnable. Donc, il m'a rappelé, il m'a dit غلط. مي يديوك سيمان يشوف بلي ثاني غلط بلي نيوث يسبوها راه غير ثابت اوتوماتيكمون غادي يجبد يمانيس وقبل هذه فات لاوان. Le regret impardonnable, mais faites la ouane, ça y est, tu regrettes ou tu ne regrettes pas, il n'a pas beaucoup essayé. Donc, il paye l'aqlis, ولاش نغلي طرا واش نتبع على صدر ان موفمون ان بارتي بوليتيك ومن بعد سي روتيري باسكو يزرا بلي لو موفمون لو بارتي بوليتيك ني ودي يساوي الفايده غير ثمورت يمكن نتابع ديش ودي تساوي الفايده غير ثمورت سوا كو سو سوا ميروش نا بركان نا كريم نا كيما ولا يوني كثر غير ثمورت وكثر في العباد il est en train de défendre le pays il est nationaliste كثر في ثمورت ماشي في العباد يمكن اذا قلت لهم كيما يدولي يمكن سي بور défendre ma patrie, c'est pas pour défendre les gens, flan africains. Je défends ma patrie, مزرعوني على تصريف واقي قاسي حد سعيد واقي يتواش قاعد زعما بور مانتيميدي ما سعود هاك القرايه باسكو دابور il n'a pas de base هذا كيقار لا t'es pas mature en politique. Viens, je vais t'apprendre c'est quoi la politique. Ama كنتا هضر غاز في l'opération zéro Kabyle, il cautionne. عميرو سمحي كده انه وين من بعد des ناس déjà ما يسلك. Il se trompe énormément. Pourquoi? Monsieur Qassi, s'il te plaît. Est-ce que Amirouche t'entend? Il y a le signal, ouais, la photo est bloquée, oui. La photo elle est bloquée, Amirouche, t'as le signal. Tapotez les amis parce que... Tapotez, c'est bloqué le live. Voilà. نكون سلة أجمع كريم وهذا إنه كان يون هو وين نتسوى كين المروية كيني أسير ويربي العقليش إن شاء الله. ويعني ما ربولي دونتون نكنيس القبايل اتصفت ذا نازور نا ذا مدياز نا جو سي با نيبورت كيل ارتيست نيبورت كيل écrivain n'importe quel poète c'est-à-dire Yassimani c'est les politiciens ça signifie خدم ils ont de l'expérience parce que معطوب ثولان وناس إزمرا ديني بلي il est apolitique ما كاش منها مسلمان عزم يزمريون ديني بلي il est apolitique ما كاش منها عطاس ماشي يوناسين نو كل زيوني نوس سناينوس سناوني نوس avec le stylo avec une plume non avec une plume et ainsi de suite mais on cherche on cherche le bien de l'Algérie. Exactement. Le bien-être des gens, c'est le bien-être de l'Algérie parce que s'il y a le bien-être de l'Algérie, c'est qu'automatiquement il y aura le bien-être du peuple. Voilà, c'est ça ce que nous voulons. Merci. Je voudrais pas ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Pour fermer la parenthèse, je vais parler au nom d'Amirouche. Amirouche اسمي قوزها الماك يوزر ورس النية اسميك بعثها في الماك يبعث فلوس بار كونفيكسيون. ميرسي بوكو. يبا تري بيان. اشكرو ناني ذاك. C'est le regret pardonnable. Puis heureusement, le regret pardonnable. Heureusement. Voilà. أجمع قاسي سعيد كاين غير شوز j'ai le vrai sang de mon père 7 ans de guerre responsable en 62 de la première région militaire il a repris le maquis avec le Hussein Ahmed en 63 il mout le 17 juillet 64 assassiné les armes à la main d'accord mais la période où il y avait le problème avec le Maroc mon père, il a dit, c'est bon, on doit arrêter cette guerre entre nous. Eh oui. Alors, Asmila le Mac, il tient fait des idées, j'ai soutenu comme, c'est une erreur. Oui, j'ai demandé pardon parce que pourquoi?
C'est pour la première fois de ma vie où j'ai demandé pardon à M. Qassi Saïd. Pour moi, c'est une erreur impardonnable. Dernièrement, j'étais comme un fou. Tu sais ce que j'ai dit en plein live? J'aurais aimé l'Algérie va mettre en prison au moins 6 mois pour effacer les 3 ans que j'ai passé dans le Mac. Voilà. Wallah, à ce point. Parce que j'ai le sang d'un vrai patriote, d'un vrai Algérien. Mais l'époque, l'époque de Bouteflika, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Il y a 22 millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue. Mais aujourd'hui, l'Algérie est sur la bonne voie. Elle reste de fois contre. Pourquoi je vais être contre? Pourquoi je vais tendre ma main qui n'est des puissances étrangères pour détruire mes frères et sœurs en Algérie? Ça, c'est du harkisme. Vous allez arrêter de se le mengaler. Eh, c'est bon. La photo اللي جاي نحبسك. انت تتحل لا فوتو نصوفو. question à te poser à Merouche. Ouais. Tu sais cette question-là que tu as répondu et la question que Meroui qui t'a posée, elle a yes. La prochaine fois que quelqu'un te pose cette question-là, la reste fait le descendre, frère. Anwar. Avec tenir la vérité, n'importe qui. Je vais te poser, et moi je te le garmac, et moi je te le garage. Non, déjà, la première, bonsoir. La première des choses, il n'est que tu es militant du MAC. Il est possible, toi, ma carte, qui est militant du MAC. Tu as les registres du MAC, toi, là, enregistré autant que militant structuré du MAC. C'est des accusations. Il sait pas parler. Il y a raison de mais c'est qui dans l'université. Mais il a fait l'université. Il a dit l'université le Zaïre. Ah ok. Ah Mirouche. أغيو لما جي حاشاك هذا يخبر l'université. حاشاكم هو كي ماشي وكي قنص الخروي. Il faut pas subir c'est un autoroge et c'est pas un policier, frère. Avec déposer des questions, pourquoi الواحد نهضر في الماك الواحد حديد نهضر في الماك نهضر كي ترفع ميروش. Ah, je perds mon temps pour un petit charlatan comme ça. سالي اي تحليل الباشا ديالي سالي اختي ناس واقينا ناس واقي باتر الجيريان اون فين دو كونت نفقاون C'est pour cela que je me suis permis d'intervenir. Comme ça, on est 125 personnes. Même si Mirouche, il a fait des erreurs. Aujourd'hui, il récupère, t'as vu, tous les gens qui étaient dans le MAC, il caresse les 4 vérités. Il y en a beaucoup qui a quitté le MAC. Akarim. Il sait bien qu'est-ce qu'il fait. C'est avec les erreurs qu'on apprend et qu'on avance. Exactement. C'est grave. غلو de الحفاظة ثاني كريد سايا. Effectivement. Ouais, nous, on est vraiment qui d'une grammaire. Bien sûr. C'est pour cela que je me suis permis d'intervenir en tant que modérateur. أوليدي ورد السوجي حبسات مسخيري. يا مقل كان تغيوليت كلها ولا كينية. Couper à Mirouche, Xiawel, dès le début, net, je te récupère ce que il m'a coupé, je voulais lui dire, Mirouche, ça sert à rien. Mais سمحي mais je les remets en place. Non, que vrai. Connais ton parcours. كريم سليت 2 minutes. ماك دني غنفاس بغاس خدم غير ندوش فرواد خدم غاست. خماس ندوش فرواد اون بلان مود جونفيي. يا يوغال اي الدوار كان دو قوال لك دمي ستمورتيك. وين وليت بلادي نتايا رحت انا بغش فمينك ونا خلينا ساك خلود. والله سيدي راه تلعب فينا نيك. نو نتسادق غير كل تو سا pour se montrer باللي il est de ma région. T'es pas de ma région. Je te connais pas, je ne cherche pas à te connaître. Même mon propre père. Il sera l'ennemi du peuple avant d'être l'ennemi de l'État. Je serai contre lui, tout simplement, à Kéguiguer. Je vais pas changer du jour au lendemain. Tu sais, à Mirouche, je veux pas te mentir, il faut le dire, les 4 vérités, hein. Même les gens, les gens qui tout le monde connaît ton parcours, tout le monde te connaît. J'ai rien caché. L'avantage, اسمي اللي sympathisant du MAC. اسمي de frère, je l'ai pas gardé pour moi. Si je l'ai gardé pour moi, c'est de la lâcheté. Ma conscience, il va jamais me laisser tranquille. Parce que l'un tasse, il dit ذلك من دغ الماك.
De quel droit je vais leur cacher la vérité? C'est quoi ce mouvement? C'est mon devoir de le faire. Je l'ai fait, j'ai sauvé des vies, et Dieu merci. J'ai sauvé des vies, je le dis, je le redis. Voilà. Grâce à moi, beaucoup de personnes en erreur, où je suis fier aujourd'hui. Je vis dans le bonheur. L'époque, Karim, tu te rappelles? Il y a que moi, après c'est toi, dit que je m'en après de faire la caméra des Mac. Mais il y avait personne qui gardarna fait le Mac. Tout le monde avait peur. Allez, là, tu fais allez, là, tu fais en 2019. Allez, là, le moment, Asmila, le Mac, il jette. Non, ça, là, tout le monde sort Zama pour combattre le Mac. C'est trop tard. Voilà, sans oublier, voilà, l'équipe, hein, il y avait une bonne équipe, il y avait Zikmu, il y avait Omar Ahmed. Ces gens-là, il faut jamais les oublier, hein. Ils ont clashé le Mac, ils ont combattu le Mac, publication, ils ont tout fait. Il y a des gens, il y a le Capot, il y a beaucoup de personnages qui étaient avec nous, hein. Parce que nous on fait des lives, eux ils font pas de live. Mais à l'époque, Khalil Tsafotioun qui clash le Mac, hein. Ah oui, Khalil, il faut avoir du courage, le Waqtani, hein. Il faut avoir du courage parce qu'ils étaient vraiment en force, hein. Ah oui. ترى ونما كذا مسكين سطاش الامبورطونس نهضر في الناس اللي سعدي ثوان ماجد عبد المجيد هو الور كيما Même moi, oui, qu'est-ce que j'ai fait une petite analyse au faire les khatek à la franche confrontation. Ça veut dire quoi la franche confrontation? La merde. Et nous, la franche confrontation, c'est pour détruire une personne, c'est pour pour juger une personne. Non, la franche confrontation, c'est pas comme ça. Voilà. Mais c'est des rigolos ça. Tu sais, à l'époque, tout le monde fait des erreurs. Tu sais, à l'époque, il y a des révolutionnaires qui ont fait la guerre d'Algérie. Le grand révolutionnaire. Ah, Majid, on t'entend pas, hein? Oui, je te dis, Zikni, les chefs révolutionnaires qui ont fait la guerre d'Algérie, Karim Belqasem, tout ça, au début, ils étaient avec Salih Hajj, ils ont fait une erreur, ils se sont retirés, tu te rappelles, c'était comme ça. Tout le monde fait des erreurs. L'être humain, il fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, ça arrive. Qui ne fait pas d'erreur? Chaque être humain. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Eh oui. الناس دوال Ouais. L'État algérien les a pas encore classés d'Erbrab. Exactement. Voilà. هناك كيفني كلاسي ندم زوارو. Ça veut dire que tu t'as pas fait le mec où t'as eu peur, t'as quitté, non, t'as quitté avant, t'as fait des lives, tu les as clashés. Il était convaincu par conviction. Ah non, c'est que je me suis rendu compte, سمحي لي أنا قاسي حسن, je me suis rendu compte bien avant. Déjà, je vous promets, en fin 2020, je faisais des lives, des Facebook, c'est 500 000, 1 million de vues. Attention, le Mac qui va passer une vitesse supérieure, ça va être vraiment un dérapage très important. Il va y avoir des arrestations. Même un clip, une chanson clip, où j'ai dénoncé qu'il allait y avoir des condamnés à mort. C'est une vision. Vous allez voir le banak d'Ajniwi d'Ikshmena Roqarro, tout la mawaler le clip n'est c'est pas possible. Quand je savais d'avance ce qui va arriver, j'ai dénoncé, j'ai dit c'est un mouvement terroriste psychologique et moral, en cette époque. Elle rachait, des réseaux sociaux. Regarde, me surveille ton langage. Tout le monde le dit. C'est ça ma fierté. C'est ça ma fierté. Tout le monde le dit aujourd'hui publiquement. Voilà. Voilà. كيف كساولي le grand Hachid Diolé, الزلفلاك. الزلفلاك مسخر في اللون كما فهم. الزلاميروش. الزلفلاك le grand. الزلفلاك. Alors اسميس on a été toujours contre le match. Oui. Depuis la création du PRP en 2001 ou 2002, après ce avec si Michelin, après ce on est contre le match qui est vraiment parce que mais ça dit qu'on a pu pousser une idée empruntée, une cause empruntée depuis des années قبل سنة بلاد، هسه قبيلين وليزميرات même pas
هتضرب في الزمور ناضي يضرب في جياسكا خاطر شغل الى تو صالي يستمسخ كلشي الماكاكي اكزاكتومون. يستمسخ كلشي يستمسخ كلشي شغل تقول لو كديني باغ اكزومبل تهضر في تيزي وزي يخصها tu classiques الماك شغل باسكو الماك يشرش توجور مثلا تمشي لكريمانت مثلا جياسكا لكريمانت شريف من هذيك شمال الحبس كريمانت ينغى لا بوليتيك ديال لا كابيلي ينغات. الترفض دورة الترفض اللي اون تران ديبوزي ليديولوجيا اللي نصرا شحال هكا في لي زاني 2000 لو كان نصرا ديبوزي اون ايدي كو القبائل نسيك لي زاني 50 تهضر بابا كترحم ربي elle a été défendeur de trucs berbérisme un peu plus tard يفهم باللي l'Algérie en danger mais on arrête tu vois ça veut dire c'est une faute qui a été déjà مدن ستيفاندي شحال هكا الساكت يورز مرات نقدر شغل يسمسخ يسمر هذا اكزاكتومون. pourquoi il est classé il est classé il est devenu un obstacle كيف ركز لي عليها الشوار اللي كلاسي كوم تيروريست نتسالوي في تابع يعني بوبليكمون ابليو يعني يسنيفوا القبيله رفض السلاح يا باكسا تصل لي فيديو سيغ ثنتيرك ولا حقر باتسو مثلا ماشي يكره الغاشيه كي لا واكي لا باسكو دي قيم دا شونتور دا غيسنا لي شنو تسيرتو هكا بيد شويه ركز لي عليه كاين ستيلس ان شاء الله القبائل فهم الشغل كاين ولا عندها دينامس لا يا ميروش ويما استهانت اللي فهم السيستم لو فين تخدم غير لايف تروح ايديولوجيكمون تسبليكي غير هذا باسكو مازال تصلها شي تجالل ميروش يستينر الماك ميروش يفشم يفقد كان تروح زعما لي فري بروبليم الماك اللي فري فيلر الماك هني تكسبليكي فريمون اتاس السوفير د لايف هذا كيتسلي السوفير د لايف ومازال السوفير د لايف tu vois دابا متى بيان كاين تيفيتي داك لايف هذا كي توكسيك لايف هذا كيتساعد الاتموسفير كي نديري نروح كتينا كاع يفيت ياكل غاشي تروحوا لي فري سوجي كي الماكاكي بور فريمون بلونجي كومبليتمون دو لا تيت باسكو ميم داروا الناس معطوب شنو اللي ديجا ما دار هذا لي جروب اللي ما كتهضر معطوب ماشي نانيد ميم كاين ينزا تولي في فرنسا ما كينزا معطوب كاين ينزا معطوب شيء لله بغا نسكسن ولا لو تيترني معطوب باش بغا نهني في نيكان باسكو يبوف با ثورة تهضر في لاكوز معطوب امبوسيبل باسكو معطوب يسالي فيديو بلي لي كونتر فرحان مهدي الوغ يقول هاد كان معطوب مازال تما تهضر في الناس فوتو معطوب زعما التليفون ديال معطوب تهضر معطوب وكسرنا راه الماك باسكو زعما بلي معطوب اللي كونتر الماك لا يتي كونتر الماك كي ميم تاع شتين في فرحان مهدي غادي تسبليكي فيديو نوار كاع خدمتي في الكتاب جبيلي سيدي بارطاجي داك لي كومونتير فريمون السلسله غتصل القبائل في ما لا تعرفش تبارطاجي هذا كيما ملي بالبركاز تحيد تبارطاجي راه كيديك سبليكي تعرفش المعطوب يقول هذا لا معطوب لا بوس معطوب مثلا مازالوا تمشي خاله زمر تهضر في معطوب زمر ديفوندير معاه اين يمسخ ايات مال والزمرات توجه اجمع زيد راك زمرات ديفوندير لا في جياسكا لا في كولو لا خاص درابويا كي نورمال زعما درابويا كي مزيان قلات لي سي كناري قلات لي لا لي تورا جو بورت ميم با يجري برا شنو هو تمسخ الدواء سي بون اكزاكتومون نو والله عرفتي فريمون طري جوست والله ديني فخير والله صافي بليزير مي دوليت حق ربي كاع عزيزين هادي حظ ربي تاع بوتيك ديجا فخير دوبي تالور برافو يا جماعه il nous a fait mal à la tête je au moins on t'a écouté tu voilà bravo شكانتي دي لابرين كلاك يروح او ريكير الى برين بالكلاك شكات برو سوبيريور كو سا لا بروشين فوا لي ماكي كوم سا كي فوا الدليل د العباده كمايين الحوايج سي دي جون كوم سا اون ا بوزوان يعطيك الصحه هذه حاجه ربنا يقول ضربتك وليدي تجان سي ان بليزير سيقول نسكي دي بارا كيسكو ثورو كدير على قولوا شويه يسني باسكو فيه تاكي ثورا اش بير ربي
ماش كيدبر فيك هذا اللي تفرج لنا كازنا كيدو كاع القصره ماش كيدبر فينا وناس كيدبر تينا المقارنه سيت اون رياليتي القرا سمحي لي نقزم غاوال زريض كاين غير نشوز سمحي كان نقزم غاوال سلازه تما انت برا كيديو غالوال نكمل دينا كان لا بروميير فراز مي جيتي دون لو دوت مي كاينه جو سوي بور اون الجيري اوني انديفيزيبل دين يغالي ديال الفيلم باسكو كاين صافي بلو دو 7 mois ثورا و جي بري ما ديسيزيون ديفينيتيف خمغاس مليح avant de la prendre cette décision on n'a pas le droit نهضر يلسن ديلي جيست اش نتمودو لا كريديبيليتي واش نتمودو ليسباس بور سيكسبريمي الوغ كاين يقول لك jamais je vais serrer la main à ma maquiste, jamais je vais dialoguer avec un maquiste, jamais je vais faire un débat avec un maquiste, jamais je vais faire le guest avec un maquiste. Alors c'est pour ça qu'il a utilisé Vive l'Algérie unie indivisible pour m'avoir à ce genre l'espace à dialogue. Mais en fin de compte, ils ont envoyé un rigolo, ils auraient dû envoyer quelqu'un qui a des compétences, et que ça je suis à un petit niveau. عاش كاع عندك شفتي فرماكي اقلا باقي شغل كيزما والناس جا متر بركان واحد هذه زدقت هذه كاع لاكاس لا 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 سمحي ما درا في اشياء مثل بركات يصدق سمحي اسكاد العيد نقول استزكان اخير ماشي دا حلو بين ستت de العيد مات بركان فتاسي ماجد الدين والي un mouton مات بركان نعم وي اش كان عبد المجيد الدين والي نو ان فو الشركه ان فو سي بيان Normalement, oui, Nadia le live, normalement, la première question qu'il faut lui poser, est-ce que tu aimes le Mac? Est-ce que, dis-moi, Ferhat Mahni Harki. Ah non, ثورات بدل على التكنيك ونادي اللي قد يكتب قبل بيبي عبد المجيد تبون. لا فيف l'Algérie لا هذيك تبون تونعب زكارة فيف تبون ودك في ضربي تبون ما طلعش القستان لا فيف حسن وي نو ماشي فيف تبون فيف خويا حسن خويا حسن لي لايفنس المادة لي والله مثلا راكنا كوماسي تهضر ذاك شويه تمتيدت صح ولا فير ني باغ اكزومبل شغال كيف تهضر غاينا كي مسخن ما كوز بير برانتو ياك اللي تريك مازال الدوله جايه غانا نهضر في الناس مليون الوقت كاين باش كاين نحن نسقنا كلشي بور بوفوار لو موند باش نداوي شويه الغاشي نسقن لي كلشي لا نيت ديما لا جي اسكار نيت ديما من بعد ولا مازال نمشيو باش نداو ديما برانسيب كون يتسالوا لي برانسيب نوان الشغل نوان سي لا بوليتيك سي تبغى ما تديفيزي تامور تبغى ما تبغى اشنو كنت تساوي راه الشغل كي تمازيغ لا كولتور تمازيغ والله سي اشنو كنت تساوي هذا ديما كاينين ناس مختلفين سير كاين الحمد لله اقلا على نهضر التقبالي لي لونغ تمازيغ لي لونغ اوفيسيال ناسيونال تكتب لي ميريت ندير كلشي الحمد لله إيماجن دينا من بعد تغلين أنا صح كي ديالي ووال سيني غمضة سيكين كيني يونا ما ديك أنا الجغاني ديو باراي أني ديو باراي هذه سوا بوفوار في لينكيني سي مينابل امبوسيبل ايبا سمحيه كان تروح يدوني دي والله عرضت تخدمها مو جو ريكول دو فور ريان الور لو لايف دو سو سوار تشوتي تخدم غير شحال هي يا رخم غاس لو لايف دو سو سوار سي اون ديديكاس بور جينيرال حسن celui qui vient de prendre la colonne vertébrale de l'Algérie les services de sécurité intérieure هادي صغار بدي الامريس اماكن يفكا قروس ذي التسعينات il a fait l'impossible et après aussi il n'a jamais cessé de combattre pour une Algérie meilleure. Alors mes félicitations pour ce poste et j'espère que tu vas le garder pour longtemps parce que je sais que tu vas rétablir l'ordre en Algérie. Khassakin Nasr al-Jnoussi, c'est un géant, mais Hassan c'est autre chose. Hassan c'est une tête. Alors ce live est pour toi aujourd'hui, monsieur Général Hassan. حضرات كمل ثوى النون
لي بون سوفونير. ايوا هذا النوع نهضروا من بعد. كمل واليك اسكو شويه سي كنروح تصلي اولا كنت عطي لنا نحبس هاد ندور كان وانا نقارو كل يوم ندينا واليس فوالا كان هذا النوع اول بون سي ان ميساج يعني pour tous les Algériens et pour en même temps pour les maquistes. نكنيس القبايل سكسيك نتناغ في الحق نتناغ باش صدر اسيلي ثمورتاكي تقعد تافونسي صدر تروح على الزاف ماشي غير تبين على ثوغان. الور اللي نتناغ يوثن تمدا تمقران تمداني مقرص سواطاس يلا وين يسنن هذه عم يكزم لنا يروح هذه ناغي تمداني. ومن بعد ثورة مالوريزمون يسد من الماكيكي ثمداني يسلغو يتوكل يلا توكل ولاش ثورة اكيسينا وين نزيك الى قبل ندم هذه يسعو العقل ماشي ثمدا تلغو تروح تصومود الور كلي ثورة نسعى صدر ان لابس دو طون صدر ان روبو مي سا فو با دير بلي صدر لا كابيلي تسوها منو ينس ناخذ بور ريفونديكي سي دروا دوم مي اون ريفونديك نو دروا سي بور le bien de l'Algérie. Mais c'est pour séparer la Kabylie de l'Algérie. Donc, un scénario, le scénario, فرحت مشوالكي السيناريو ودي قاعدين مانيك الرقجانيك الومن تبسنت هذه سميض نقجانيك en même temps كتير أثناء تسوي ماشي غير وسيل فينا ثاوير tu vas détruire la Kabylie en même temps détruire l'Algérie avec les idées diaboliques. Elle est insignifiante en Kabylie que j'ai pas peur. زرير تحبس الله وتعطي الغير باش تخمر قال ما تحبسط إن كانت وي خدمت il ne pourra jamais mettre ses pieds en Kabylie et il ne pourra jamais prendre la Kabylie. jamais علاش مسكين ولاش اللي اون تران دو زون كيستضرع مانيش تحني ودر غالي تاني ميرتيك باش نصب روح للكرون ابري عبد المجيد هاكي حارس ربي الور كل يوم نومينا راه يسيد مثل باش الجهه كي مشلي يجا واول والله ما نومنيسا جبار بي بوكو بليس لوفير تبكايس بوكو بليس ولاش يونا لا نادي غادي توبير تدغا جو سوي دبويره والله ما يساع غنمشي جدينا والله شتورا عواثور ولا شتورا دي فرنسا ولاش لكن تحكوا سي زيكني كنت جامي نكونسيديري نسلتو غاشيس مي والله جامي كونسيديري نزرا بلي سي ريديكول كيس بلي اونتران فير الحمد لله هسه هاني بان شوت انت كوم الجيري على بوكو دينمي سوا لي زيميرات سوا المروك سوا لو مالي انت يسلا كان شويه نصرف هذه يزل يا اخي ناد الجيري اللي بارا بدا شو كيبغيو نروح عرب والله زين صافي ديري مثلا دا انت يسلا كان الصرف هذه يزل واللي جويف يزل والفرنسا اللي يدت والمروك اللي يدت هذه دير دور بير الجيري كومام سي ام بي زمر السماح لو كان ديرو رونديك لو كان ديرو هذه توا جوجي زمر السماح لالجيري هذه توا جوجي لا شكرا الجيري مقرص واش تسمحنا راه القبايل خاصنا نسمح على الجيري القبايل تسمحنا لا باش الدينير كوم كوا الجيري البو يطرا جوجي البو يطرا زعيم الجيري زعما بوتيتر نو غير بور لانستون الجيري الهادي شغل مقران كاين صبغه الصحراء مريض هكا ولا غلا شوف لا تديفلوبي لا يبان هذيك بغينا نخدمني ندير مسواك الكولتور الحمد لله يا با ديكسبورتاسيون يا با دو كريز اكطويلمون والو l'Algérie produit son besoin تحوج هذا يتبرودوي الحمد لله l'Algérie مازال بالك شويه لوطوموبيل مازال شويه لوطوموبيل هادي ديريكلي ان شاء الله سي اون بويسونس الحمد لله الشركه تاع الجزائر et je revendique هذا لينا دينين وني فيها comme Algérie on doit représenter le pays كذا سي جيون سي برودكتيف سي ركازن تبولي يخدم يلا لا اله الا محمد رسول تاني ميرتي يعطيكم الصحة ميرسي pour ta présence également انت كنسي مانيش c'est juste pour rire en même temps c'est une vérité c'est une réalité est-ce que c'est déjà lui-même il peut pas retenir ses morts
اول شيء يهضر يتسرى خرجيتني نساون سيك يعني يسا خرجي ماشي مي كوان سوا ديزون اسلواي alors il peut même pas retenir ses morts alors il va commander toute une Kabylie هذا يحكي بالطبيعي ما نيت تنمرتيك روح دي تنميت صح على يديك عبد المجيد اول غور كلمه طون ديرني مو صحيح تحضير هنا كبا. Mais moi je l'ai vu un discours, il est phare, complètement phare. Il est en train de vieillir, on dirait pas qu'il a des millions, il a vieilli, c'est incroyable, il est malheureux en fait ce mec, c'est fini pour l'Algérie pour lui. Je l'ai vu dans une vidéo, on dirait qu'il a 90 ans, je sais même plus, voilà, c'est vrai, tout le mal qu'il a fait, on voit qu'il est désespéré dans son visage. On voit, c'est fini, il est désespéré, quoi. Il peut plus reculer, il peut plus revenir en arrière. هذا bien sûr يزرع ما نستاهل سي تجينوت مات بركان. نعم تجينوت نو لا رجالي فك مجيد ابرا نغلر كريم اولا نقرو ابرا متر بركان في لافا مجيد فك دوالي كيما J'ai terminé. تا تيرمينا كما فيه مالا صح على يديك العيده مربوح ان شاء الله هيك شريت واش ولتي ان شاء الله كل اسبوع شكون يدي تشغل هنا تلويث كريم هواليك اي كي جوست تنير ميرسي بور طون لايف روش ترى نكادر لايف روح دامت برك انا انفك شويه لا سوا الله عارف شماسو سو دعدا تكيرشيتو با سوسي روح دير هنا ترمير سون بروبليم كريم سون بروبليم عقل غدا ماشي بركان وي ما كي ياخذ الدلاس اللي ضربنا شوف وينا لا بدي درس لي كوش ما طبيش يقارن ولاقي كراسي نيونيه كراك في الدلاس اللي ضرب سي با موا هذاك انا حيها كريم صراحه كريم هذه فازي اون سو رجوان لابا كسنيني غوانا نديرو وين بغانا هذه يكمل اللايف كريم الى البيانفونو لي 111 بيرسون اللي تابع اللايف هاكي فوزيت لي بيانفونو كريم فوالا لو كومبا كونتينيو جوسكو بو اونيني العيد نون او ثم ربوح ميرسي ويقادو كي تابوتين ويقادو يبارطاجي تنميرتنا تم قران ونا 83183 les j'aime les cœurs et tout ça tout تنمرتنا تم قرانت اسنينير الساقيناتي ديني غوي فور moi j'ai pas de marche arrière العيد مربوح pour le président de la République عبد المجيد تبون je le félicite pour son travail العيد مربوح الدم هنا جبار merci pour ce que tu as fait et surtout العيد مربوح مقران mes félicitations pour Général Hassan qui vient de prendre l'intérieur. D'accord. L'Aïd Merboua a les services de sécurité algériens. Vive l'Algérie, vive son armée et son peuple surtout. Oui. Général Hassan, خويا ماشي صاحبي. Voilà. T'as bien dit la phrase. خويا ماشي صاحبي. هذه بسلامة يكون يضم قصير قال عليه ارتكلت النظام. Merci.